Danes je sreda, 12. juni 2024 godina, 164. denvo godinata. Do krajotna godinata ostanuva tušte 202 dena. Sonce to vo Skopje izgreja vo 4 časot i 58 minuti, a ke zajde vo 20 časot i 10 minuti. Denot traje 15 časa i 13 minuti. Mesečinata, koja je vo fazana mlada mesečina, nema da izgreje ova denonokije, a ke zajde 10 minuti po polnoć.